أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala du'ano ɓornaɗo tageefo ngon sallllahu alayhi wa sallam kayen koye ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fo musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗa on fo moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna ara en fotti inchallahu hande kadi ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo inchallahu ka juulirde meɗen masjid ibadurrahman e nder laken bruxelles fi darse meɗen wowu ɗon inchallahu ɗum ko woni ɗum ko mirathun nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ndondi nelaɗo ndin ko ɓe accani en kon inchallahu yo allah moɓidiro en enen e maɓɓe ka aljanna makko ñande wawana hoore men yo allah yarnoy en ka ñaamo maɓɓe hara ko wendu kawsara hara en ɗon ɗatake pooma musidɓe julɓe tedduɓe haray ndondi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accani en kon wawata ko limade wawata ko kontade haray ko yen ƴettu yirwo ko allah subhanahu wa ta'ala newnani wawɗen heɓugol feere haray ko adi kon taw mi toriki allah wonɓe darude ɗo direct e daaro yeyɓe e partage yeyɓe nde yewtere ɗo yo allah yarnoyɓe ka ñaamo nelaɗo yawmal qiyama hara ko min hawdihi ka wendu maɓɓe haray hande ko yewteten koyen andintin ɗo toɓɓere nde yewtunoɗen inchallah ko honɗum woni ɗum go'ogo on taw ko fiiɗe balɗe sappo ɗe wonɗen ɗo e muɗum haray hande ko tati donkin haray balɗe ɗen ɗe lannari mo ɓeyo wakkilo heɓa hay sey ko ñallal gotal horaga ko yewteten kon koko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kon fi horugol sunna ko ɓe maaki kon e horugol honɗum ñallal gotal hara ko fi allah no wodi hadis mo sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu o filli o inni wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyike mo ɓe waajike mo ɓe yamirimo an tanke hakkunde giɗo e giɗo muɗum ɓe ni wo bilal piiji tati wota accu ko satti wo wakkilo hara accari ɗinɗo ɓe inni wo goo on horugol balɗe tati e kala lewru ko ɗum woni ayyamul bid ñalaɗe daneje ɗen 13 lewru 14 lewru e 15 lewru lebbi meɗen ɗi wota accuɗeɗo fi honɗum sa hori ɗeɗo tati baraje ma no fota was tawi ko lewru ndum fo woni ko horuɗa ñallal be allah yoɓete wasa hori balɗe 10 ɗiɗaɓum ɗum ko ɓe wasiyima kon wowata accu julde walluha ko nde woni julde ɓen tubay ɓe rutto mo juuli julde walluha baraji makko hino fota wa ittuɗo sadakaji 350 haray kala teral wongal e ɓanduma haray a ittanigal sadaka sabu darɗe ɗiɗi ɗen ɗe juulata walluha ko ɓuri e fanɗude walluha ko darɗe ɗiɗi ko ɓuri e towugol ngol ko darɗe 6 tammum ɗum ko ɓe wasiyinomo kadi ko honɗum wowata o accude witiri on ta o waalo o juulari witire maɗum so tawi mo andi o immoyto o acca witire on hatuma nde o immi wokono ɗi piiji ɗo jatigi makko nelaɗo sallah sallam wasino mo ɗiɗo wo accari ɗiɗo e gurnam makko ha allahu ƴettitimo yallah moɓidiro en enen e makko joni noon artenka fiika horugol sunnaji horete ɗin hiɗi ɗuuɗi no tawa e ko horete kon horugol tenen hoora alkamisa ɗum ko sunna nelaɗo sallah alih sallam nelaɗo koye tenere woni ko ɓe jibina nelaɗo sallallah alih sallam koye tellerde woni ko ɓe nula koye tenere woni ko ɓe royra koye tellerde kadi woni ko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam woni ko faati alkamisa o nelaɗo sa sallam maaki hiɓe hoora alkamisa golle bani adama ko golli kon e nder yontere nden haray koye alkamisa ƴeŋata yahaka subhanahu wa ta'ala hiɓe yiɗi golle maɓɓe nden no ƴeeŋa ƴawa yahaka allah hara ko ɗowtata ɗum ɗon ko korka ɗe hiɗo hiɓe oraynode tawti noon ɗe balɗe tati ayyamul bid ñalaɗe daneje ɗen 13 14 15 tawti kadi horugol ñalade arafa haray inchallahu arafa on haray ko alkamisa arowo ɗo mo allah tawni o alkamisa arowo ɗo ɗum hawray le 30 mois de juillet 2020 haray sa hori ndeññande allah no yafama bakkatu duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴude e hitande wotere arora no tawa kadi sunnaji horete ɗin ɗe balɗe 10 ɗe wonɗen ɗo e muɗum 10 arane ɗen ka donkin si on tigui heeɓi feere majje ɗe fof majje no laaɓa si heɓari kadi feere mum fo yo on tigui eto yeru ko heeɓi feere woy mum
si ɗum ɗon feƴƴi kadi haray horugol ngol ñande jeenayi jombente e ñande sappo jombente horugol ñande jeenayi e sappo jombente no yafanoma bakkatu mo waɗuɗa ko ɗum woni e nder hitande ɗiɗo ko sunnaji horugol joni noon nelaɗo sallallah alih w sallam e maki kadi e hadis feerejo man sama yawman kala on horuɗo ñallal gotal fi sabilillah hara ko fi allah hoori ɗangal ba'adallahu wajahu allahu woɗɗintino e yeeso magon anin naari ga e natoygol yide sabu ina harifan embere duuɓi 70 laakara sabu ñallal gotal joni noon sa heeɓi ɗon balɗe ɗiɗi ma sa heeɓi balɗe tati komi faalete noon andintinde waɗa rappel kala ko wi'ete kon fuu korka hara ko korka sunna hina suumaye sonnajo on si o hooray haray be o lando dungaye moodi makko si tawi hara hiɓe wondi sonnajo resaɗo jombaɗo simo faala horugol tenen mamo faala horugol alkamisa mamo faala horugol ñalaɗe daneje ɗe 13-14-15 kala lewru o landoto moodi makko taw moodi makko yana namo fi honɗum wata moodi makko haton jinoyi e makko hara himo hoori bonna korka makko kam joni noon si tawi hara o hoori o landaki moodi makko autorisation moodi makko haton jinoyi e makko haray hande kadi ko yo taƴi ko hoori kon o noto noddandu moodi makko ndun haray inchallahu allahu windanaymo baraji o teddini konngol moodi makko ngol o ittani moodi makko tuuyo haray kadi o windanamo ñallal timmungal o hooringal fii kal haray o taƴi amma noon si tawi ko korka farilla ɗon farilla on ko allah jeyi siko suumaye ɗon haton jinabe o lando moodi makko amma sunnaji ɗin haray yottagol moodi makko e makko ka baldi haray ko ɗum noon ɓuri mawnude ka allah e di haray ko horugol makko ngol haray ko yo noto noddano ko moodi makko noddimo kon ka danki haray inchallahu o heɓay ɗon baraji ɗin o heɓa baraji kadi horuɗo kadi o heɓa kadi baraji ɗoftiɗo moodi makko haray ko ɗum ɗo falteɗe yiltude hakkille jama on e moɗum si tawi noon masalan hara o hoori hara moodi makko ala ɗo hino e seteyagal moodi makko hewtiti no ñalorma suumaye ñano afwan ñalorma hara himo hoori tenen ma himo hoori alkamisa ma mo hoori ayyamul biidi ñalaɗe daneje ɗen moodi makko hewti ñalorma fii kala hara himo hoori tawi moodi makko hino faalamo haray hande kadi koɓe maru korka kam to haray o yotto e moodi makko haray ko ɗum ɗo woni sunna on haray ko ɗum ɗo woni ko karamo koɓe maaki fii muɗum ɗum ɗo woni ko wondanimo e baraji haray nayi o innumiɗo hoori haray fii ɓay ko sunna mi fillito moƴƴa si tawi ko korka farilla ɗum haton jina tigi tigi on ka o desino moodi makko ko allah farli e dow maɓɓe ɓe ɗiɗono amma si tawi ko korka sunna ɗon haray be o disino moodi makko haray so waɗa haray ngal gollal ɗo haray ko ɗum ɗo falte ɗen andintinde o heɓay baraji ɗin ɗa o heɓa baraji ɗin ɗa si tawi kadi goɗɗo o hoori sunna o heɓi invitation o invitama e haajo haray ɓe yehi e haajo hara yawɓe ɓen fop hara hiɓe hoori kono ko korka sunna na nafakkaji noon defama tawata ɓe fuu si ɓe ñamari nafakkaji ɗin ɗi bonayi ɗo haray hande kay ko ɓe taƴi ko ɓe hoori kon ɓe nafo ha moƴƴa ɓe du'o inchallahu allah windanayi ɓe baraji ko ɓe nafi kon o windana ɓe baraji ko ɓe noti noddanu musidɗo maɓɓe on kon o windana ɓe baraji kadi ñallal timmungal ɓe hooringal amma noon si tawi hara no woodi no kaafinire tawi hara ko horuɓe ɓen ɓuri fanɗude e di taƴuɓe ɓen haray horuɓe ɓen hiɓe mari choix hiɓe wawi continude haray hiɓe wawi kadi taƴugol kono noon si tawi haray no woodi ko ñama nafakkaji ɗin haray yoɓe jogi to kamɓe korka maɓɓe kan haray ɓe du'o ɓe toro allah yo allah wurnu bobon waɗa barki yo allah waɗu barki e dewgal ngal ɓe du'a no musidɗo maɓɓe haray invituɗo ɓe on haray ko ɗum ɗo woni ko haani haray ko ɗum ɗo woni ko tabiti ka haray ka sunna haray noon inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓe balɗe ɗo koye wakkilo no wolinoɗen ka vidéo ji arani ittugol ngol sadaka juulugol ngol jemma wakkilo kadi hoorugol ngol wakkilo ɗiggal ngol nene e baaba waɗana ɓe du'aji wakkilo kadi wirdagol ngol waɗa istighfar tuba rutto ko allah janto inde allah juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hebbina tentinino jangugol alqur'an etoɗa e nder balɗe 10 etoɗa tippa qur'ana on hay si tawi ko nde wotere ɗum ɗo haray a holli wakkilare ñande be sa heɓi astaghfirullah ɗo nde laabi wulure
ñande be a juuli e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde laabi wulure a waɗi subhanallahi wa bihamdi temedere ko nanditata e sifa ɗi zicruji ɗo haray a tawaka e welsindiɓe ɓen haray a tawama kadi e waɗuɓe golliji moƴƴi haray e nder ɗe balɗe 10 ko arane donkin ɗo haray ko hikkoto ɗon mi andintina haray en yewtino kadi fi layya on kala marɗo feere wata o welsindo yo wakkilo o itta layya ko sadaka wonandemo kanko e ɓeygure makko nden fuu ko baraji wodanimo ko moƴƴere wodanimo ka gurdam makko ko moƴƴere kadi wodanimo ka laakara makko ñande o jonnito ya coggukol dammol kol o itti ɗo o inna e jaka mi ittayno ɗum hitande be hitande haray kadi musidɓe julɓe tedduɓe no sella ka itte nagge ngen ma itte baali ngin ma itte kadi mbeewa mban haray si tawi ko nagge yimɓe jeeɗiɗo no wawi kafude moko baaɓe jeeɗɗo no wawi kafude nagge ɓe itta layya moko baaɓe kadi haray ɓeygure muɗum nden fop kadi haray natori ley ton en fillitoto ɗiɗo fi encouragegol jama on suusina jama on mo ɓe yo wakkilo waɗa moƴƴere nden fi ko tawoya janngo no woodi ñallal aroyeygal la yanfa'u fihi malum wala banun illa man ata allaha bi galbin salim ñalande aroyey jawdi nafoytande ñande ɓiɗɗo nafoytande ñande ko nafoyta wonde ñande ko ɓernde hisude laaɓunde yo Allah dandu en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en kadi en shirkal ngol mo hara en anda si ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe ko wakkilagol kadi fi iidi on wakkilo ya juuloya iidi on si tawi hino woodi ka juuloyte mi darnira yewtere anden honɗum coñci julde ɗin wonande fayɓe ɓen coñci julde ɗin wonande sonnaɓe ɓen wata ronkan ɗum ɗo kadi sonnajo on coñci julde ma coggu coñci julde nde laabi ɗiɗi e nder hitande si tawi heɓatoki ka suumaye haray yo heɓa ka donkin si tawi heɓino ka suumaye feere kadi hino woodi wata haɗu heɓo kadi ka donkin ɗo kadi ko moƴƴere si ɗum ɗon feƴƴi inchallah ko yanñalngol ɓeygure nden kadi hara ɓittinanaari ɓe ka nafakkaji tentinino ñande julde inchallahu e yewtoyay ko yowoniri fi neydiji ɗin no julde nden ɓadori inchallahu en ala yewde fewndo fi wata yejjite si tawi Allah tawni en ha ɓadoyi ke luttoyi wanowa balɗe 3 en yewtay inchallahu ko yowdiri e fi muɗum amma no haray coñci julde ɗin mo mara gonɗi ko law fuɗɗoto ɓiññugol haray ko fuɗɗagol fewndo ɗo ndaara bamakoji ɗin vaccije ɗen hara ko coñci tawata weltinayi haray hande kadi sonnajo on ma coggu muɗum ko wawata mo weltingol inchallah haray ñammingol mo ngol holtingol mo ngol ñawdugol mo ngon e honnugol mo ngol ɗum ɗon haray hino fawi haray gorko on en turiki subhanahu wa ta'ala yo Allah on jaɓan en dewe meɗen ɗen o yaafo en bakkatuji meɗen ɗin en turiki Allah yo Allah wurno en e hoore o aduna fodde ɗan gurdan hino moƴƴani en yo Allah ƴettitu en ñande tawata ko laakara o woni ko moƴƴani en ya rabbal alamin haray inchallahu en janngo si tawi jon janngo jaɓi ka page meɗen Facebook laawol kisallo ka juulirde meɗen masjidi ibadurrahmani e nder laaken haray wallitiɓen fop fi juulirde e wonɓe wallitade ɓen e miijiɓe wallitagoygol e wallitinoɓe no faala ɓeydugol fop yo Allah on yoɓu on fo moɗon ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗa ɗum ɗo ka mandake moɗon ka bonata ton ñande en wawana hoore meɗen en fo meɗen en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo mawɓe men fatiɓen yaafo kala fatiɗo julɗo kala ka julɗo ɓitti e hoore aduna Allah on fop yo Allah on hoynamo yo Allah moƴƴinan en ka meɗen leydi lagine moƴƴinana en ka meɗen ɗo kadi kala ka musidɓe meɗen woniri ton ɓen fof haray yo Allah won ɓeydu waɗugol barki e maɓɓe en salmini musidɓe meɗen wonirɓe e leyɗe ɗen fop tentini musidɓe meɗen précisement wonirɓe ɓen Guinée Bissau haray e leydi Bissau inchallahu ha hewtoya ngaabu ka janke waali turba haray mi daro wona ɗo inchallah haray e yeggita hay e goto hiɗen du'ani fop yo Allah ittan fof ande yo Allah okkorɓe maraɓen yo Allah ɓeydan jogiiɓe ɓen yo Allah okkore laamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah fonnay ɓe ɓiɓɓe lagide ɓen fop ya rabbal alamin enen kadi yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulore Allah teddinay ɓe ardiɓe ɓe ya rabbal alamin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar haray en jango si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka juulirde meɗen laakerno masjid ibadurrahman
ka page meɗen Facebook Lawol Kisal o. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.